bari kubona ugeno miso no followinga ku Twitter yombi YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram emukutuyona tubatoroho ikikuru searchinga Rubirizi News Center urebeke ngo asokwana ugeno miso na website tubatoroho ni www.rubirizinewscenter.in urebeke ngo asokwana ugeno miso no tukwasaganya turebeke mutawasokwana tukwasaganya kurunje Facebook omukutugute twatwino kandi mutayi wanje izuka bakuteka mu center naba DK Foundation n'ekitongore kikuyamba omuntu wa hansi onakorera izoba wara twayizo maka go mukuru Sande Daido akojo erindi wa Rubirizi News Center we bari kubona ugeno miso no followinga ku Twitter yombi YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram emukutuyona tubatoroho ikikuru searchinga Rubirizi News Center urebeke ngo asokwana ugeno miso na website tubatoroho ni www.rubirizinewscenter.in urebeke ngo asokwana ugeno miso no tukwasaganya turebeke mutawasokwana tukwasaganya kurunje Facebook omukutugute twatwino kandi mutayi wanje izuka bakuteka mu center naba DK Foundation n'ekitongore kikuyamba omuntu wa hansi onakorera izoba wara twayizo maka go mukuru Sande Daido akojo erindi ro bisiramu bari kwetari Ali nizo nari amani kandi rina makuru menshi wara twizana no obona mangu twaza politics tunetse kuza gambo side omukuru Sande Daido mazo yakusara abantu banje nimbara mucyaho murere muta musibire muta mbere ndi safari mbere mazire nka wiki yona waiza mbenati nice Sande Daido akojo Ali omugabo reka ndo kagenda bakora kire cyo bugabo cyarenga cyo bugabo omugaro nkarebana na MP aro nagera ngo najantikane cyawa cyabikindi ekintu cyo bugabo cyo kiri mu musayi aho kwa nyondo mugabo kandi tariho umugabo bakaja ngo runo mukama nabo nimbasa kuiza kutwara kandi ko bontabere mukama nubwo ngo ryo mukama umugabe abagabo ni mumwe n'abagabo abagabo twine bagabe kureka abagabo bakasangwaho umunsi yabo yo bugabo yora n'umugamba ngo ebizinga byakasoga yona ebizinga byakasoga kankuranga mutanywana Lake George poze mujeta muta Lake George ntujeta Lake George yona bakare bakare bageta bata kizinga ciye mu kizinga cha tukikaje tuyo mu kizinga cha bunyampaka ndubageta bunyampaka Lake George nico kurebera umugabo tari umugabo musuru baba ati tokureba Museveni ogwo okumanya ekinkunda Museveni nagenda sande takumada kikatagambira Museveni tikibasika ahokwa nagenda akora ibintu byewe baba takweyendeza nicyo kumukundira Museveni His Excellency President wa Uganda ayo Lieutenant General ogwo nuhuna tukiriyo tutekaho akabiba urererwa izokazo muyangari ya Egypt bamuteka red carpet tukiriyo tuteka urererwa kabwenge katuraruye ututi mwe murakiri omuri wa Rubirizi News Center turiyo makaga omukuru Sande publicity aba NRM kandi tunda kugeno miso Rubirizi district bahati erine geno miso no kubanegamba ansonga zo kugira ngo risafaza ninga si impindo kayendukamu ziba bintu bageno miso no kwinduramu mu state house abikwakirana na ba RDC bonka Rubirizi baruje bagira ngo mazima kandi kikozere kubinkita ba Rubirizi district mazima tubafana mu mwana umwe akaba RDC bamumba NRM
NRM barugireyo bagira ngo reka tuzo mu nkiko turebe ko twakwasa kwikarakasa turebe ko twakwasa kuba turekura NRM urukiko genzerezite urukiko nkuru inyoti nkaruzamo urukiko nkuru wetingaruzamo kandi publicity abwensonga ninyenda omuntu tugume tumanye otukwika eki tusemerire kukora na twakikora nkikomankayi nasemerire kukyongerayo taro kintu ekikunsasa munonga nk'abantu b'ekibiina kyanga bamwe abimpulire ngo mbenda kwesalinga ngo tubabahira bwa RDC obukama bwi cyangwa n'isonga nkuru ejo nangwa teri isonga nkuru arwezo barugregaba obwa embassy bambassador bagabira mu harubiriza kasi babugabira iki Museveni President Museveni wena nuwakumanya yaza kujata nanka nakuhubukama nyona nani ndeba omurubirizi district ombageiga bona bitwineyo taro muta aragizira ati naza kusa kuronda na parkinga business yange obukama bwange naza kuronda akaruka movement ko urondera Museveni akaruru omuntu arakikozera umuntu honorable Muhammad Katoto MP wakatera nico kurebera oburamu bwange bwona Muhammad no byakora ensobi yesinsobi zibamu kongabwe ikintu cyo kugira ngo turiyo mu kibina kimwe nakunde kibina kimwe kanyowe nico kumukundira ukimwe cyo honorable Aji Muhammad Katoto konka kureba uri mwebembezi w'abantu no gama ngo muze kwesalinga tababahira bwa RDC mwese kamwa kwesalinga kandi nakaraho kakawera ukimwe kamwa kwesalinga nico sime kwa nchikoro no ekisemerire kuba nchikorwa Bunyaruguru tutkwatagaine munjereki tubanze turondo kwatagana kwa Bunyaruguru katuramare kufuna kwatagana kwa Bunyaruguru tulebe hati twaza kuronda ki obukama butwaza kuronda no how twaza kuburondera ikingo ndakubanza kolekaho izo Museveni atwesererwa kitura katwayikireyo ariyo namanya nkuntu za kumugambira ikintu cyo mugaso speech yaitu tukasaba ngo ali no brain wine ngwaiza tubungiri ngwaiza tubungiri nico kitwasabiri nangwa iketari insongejo no president itwaba bije Nyanza katwagambire munonga no yagize ati Bunyaruguru menta kumanya ali umuntu ogu ari kusima abwa Steven Gamba Katesu kandi wari turutaro Steven Katesu kamuta kukwataga nyowe tinjira rutaro no umuntu wakore kibi ni ikigamba wakore kirungi ni ikigamba haka ni mafia akazo mu group ya mafia bakora batera RDC mwena turya kubona bona abamwe ni mafia Steven yasara kugira ngo akubere mafia nakubera mafia konka niyo nanisaba akasobora kurungi president wenyine akajata menta kwa myangurubiriza lyeki aliyo muntu akubasa kusobora ati chonka report ya somerwe emwe ekasaba brain wine hati mazmojo tingumanya nizina lyewe kase manya no brain wine awoko banyonka mulebera nali mazima ngwene nkecho nyene ngambire taro mu kubanoja ngo tukasaba ikintu cyo byombutika Bueno noreba ngo aba NRM kurugayo nkaba baturana batera 100% akaruru bakahereza NRM na no mwako gwa wire mu kisanje cy'uwirera still 100% bakutera NRM noreba ngo kurugayo bakagira ngo nanicyo katwetumbuyiteho abachama district gani nigahereza opposition kuko kaza kureba no babereza ibintu by'amani mbona urango bakozera insobi mbate bakozera insobi biragirire babanze bamanye chairman w'ekibina cya NRM no
Nikanyankore Saidi Uganda ihanga lyona His Excellency President Yoweri Museveni NRA tuwache imani agabura no president hati no kira weka kuba naranja omumpaparaza rugire rubirizi manya bu district ine ko byasingire takuranja makamanya tanayibwa rubirizi tukaka nkubuza mwine former MP Gaudioza Tindamanyire Kabondo echawoche echitingu chirumamu mwana wa tata echawoche ejo niyo ngombo yewe dekangambire mbwenu noreba ngo mazama yafana ko bwa ambassador ninga so bwa RDC umusango ko yakozera kareta masanyarazi gakaza katerera akareta masanyarazi gakaza Abanyaruguru yona gakaza Rwanda arati nore nkura kuranza imiturire n'ibijana mu meso nurangu ni kibi ati Abanyaruguru abantu ba Rubirizi ekikutwita tukunda tabandize kucekinga betwakunda twakundo wowe n'ikibazo cyo kwanda kubuza kora comment yawe aho nzako tugisoma direct obuze umukuru asande Daido ageno misana ko natugarukamo umukuru Sharifu Anwari akamera nakubona ageno misana ko natugambera imbera ko kare n'ageno misana YouTube na nino sako no commenting aho dena wutu wasako ageno misana ko kugarukamo na TikTok na Twitter tureke ngo bena tu live ate cyo tukakiteka amutindo gundi Gaudioze kibuze kiwambuza ntu mwendeze ukama beto butwa mwendeza agabo kama we nabo mwendeza ukano kunda NRM kusinga chairman wa district wa NRM Kanyankole kasarundizo Kanyankole mara baba no kuna movement munonga manya movement wano jikunda tokurwa so kujangwa ruhiri kasabe kanwabera ayibembire ekikozi ngo ekikozi kikuza kwesalinga masimari chaimani hati nibyebe ikibuze kiwambuza ito tubasa kwa tureba ngo Gaudioza nuwe tubasa kwebembeza kandi yo government itakucenda itakumwenda wahura mwena hati nico nakugira ntabantu bana makuru gecho government kwenda honorable Gaudioza ito tubasa kumantu mureba mwe birungi government ne mureba mwe bibi Musa yabera chairperson wa finance yes otu Musa yaresera amasanyarazi kuno wani no mwene babirisi kasikora be chairman wa finance echecho nacho kasobo wabero wa finance ni mwenyine abantu baribirize muri yo no mubiya biya Gaudioza obiyabera ari murunja bwa kimwa mwimira karuru Emparana zi kasibwa atempara nabwe atizwereyo numanyi mwe b'Abanyaruguru mwagera ngo ikintu cyakire cy'entungu kari mu kirwanisa ati Gaudi cyakire cy'entungu katemu kuza mu konka manu murakora so buturi mu Rwanda nyo nanimba nyo kinkusaba abantu ba Rubirizi ukanya ryo kigambe kurunje honorable Gaudioza n'iki yakoze n'ingatanye n'iki yatarakoze ombyokora kibina kandi zuka kari cya person wa ombyokora kibina cyanje nke kibina cyanje akabikora ikibina akakigambirira kurungi cyonka bire byo mu office zabo tinko bimanya nabaza gukora kunu ahansi betkura uruguro sanga obunna waryo mubali benguzi niba kigamba bwe muri wenguzi hati niyo ninkuletere cyo kurebaho yo mango kimwe cyo rukacondoze none bimanya yoka government we are ready to mwe biko twesigaza yoka government no jati bakumanya ngu Gaudioza bera ali akachiko ka finance aliyo gani yoza balike kubabiya ino mulimo tubara mahero umulimo gwa electoral commission gwe ikibina cyaitu twakutukura national level yes hati no enda mulimo cyo gunga nangwa Gaudioza ombyo bururu ali national level mulike kumwisiba omunonga kusiba nabababiya mu 7 tamuhero muri abantu ba NRM bakoreki abantu ba NRM bachiya person abo bachiya person muikikane kuleka nangwa kubambeto ruchiko tukastama tukaliba itwe nka NRM yaro uruchiko akarweta kokero kira kupinga cyangwa nyo uruchiko nchimanyisi karamu nimpurango karamu uruchiko wa norweta no yeta oti ko bataye cerebri buri mutwe gwo muntu
no gambo chairman we gombora rutoto nizera n'akakiko kawe chairman we gombora nkwe n'uburukiko chonka to kuza kusorora mu abantu abo kumanya bakuza kugenderaho abigenderwa byabo byo kwesaringa ngo bintu bo wayita bene tugire ngo norangwa abantu bone bane bakora ati bene muramwa ati ekintu bana na vice chairperson ota muramwa taine abako ekintu bantrachi mseja wa msumbo kunimura kuno wa msumba nimura no kumura intu tiwo kwikura ekintu kare obuhabuzi tumarire obabuza bunani nyenda kubaherezaho rubirizi nkarubirizi mugire turondoho kusitama tusitame twege omukusitamomu twegeremu mbabandira bata engoma itubenyine tukakwata skora twamunaga hari skora ayabandirire bakatulebe konkato mujijogu tutukwenda tumuhurize nakagamba tasomere nyonyeka twasitama nanyo nimbi icyo bakwinda obagabira bukama amakuru gecho mukuru Sande Daido na yenda oba chairperson wentebe ya NRM Abarubizi district akajya ati nawe wenka yenda na bise twakiri ati nukwakiri bagikoza mujanga nangwa kandi ati nyombe hati nyesale bei bobalekere nyesale bei botori ya refu ya chema timbasa kwesale bei otine munongo muntu kurugano konkona ahantu okumanya ngo to ahantu hihanga bakiguraho ati noba wayisare bei kandi ati reka tugaruke utakarugaho azuka ngo Sharifu Muruji no ari kamera kandi ndishira Ramazan turiyo tugeno misi no kuganira na Sande Daido ansonga za NRM mu district ya Rubirizi.